La violence dans l'Est commence après les génocides rwandais de 1994. Pourquoi? Parce que nous, on avait accepté, à la demande de la communauté internationale, d'accueillir les réfugiés rwandais. Et vous suivez tout le temps le président rwandais dire au Congo, on a des FDLR. Ihohoterwa ryo mu burasirazuba bw'igihugu ryatangiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kubera iki? Kuko twe tubisabwe n'umuryango mpuzamahanga twemeye kwakira impunzi z'abanyarwanda, kandi mukomeza kumva perezida w'u Rwanda avuga ati muri Kongo hari FDLR tugomba kubakurikiranayo. Hashize imyaka 30 izo FDLR tutarabasha kuzisenya burundu, hashize imyaka 30 igitora bwoba rikomeza kubaho rikongera gusubirwamo mu yindi sura. None se byagenze bite? Kuwa 15 Ukuboza 2024 nari mu itsinda ryaherekeje perezida wa Repubulika i Rwanda, twategereje perezida Kagame turamubura ntigeze ahagera. Twe tugiye gusoza inzira y'ibiganiro yatangiye muri Nyakanga 2022. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi twageze ku masezerano yashyizweho umukono kwa 27 Kamena, kandi turimo gukora ibishoboka byose ngo ashyirwe mu bikorwa. Ariko u Rwanda rukomeje imyitwarire yo kutagira ukwemera no kongera gukoresha impamvu z'urwitwazo. Mwabonye ko ataje Rwanda. Nyuma hakurikiyeho ibitero kuri Goma. Sinshaka kurambirana mu bisobanuro byinshi, ariko ibyo bitero byifashishije hafi 1/3 cy'ingabo z'u Rwanda, abasirikare 10,000 kugeza kuri 15 bari ku mupaka biteguye kandi bari mu bikorwa. Habaye igitero cyagabwe hagati mu mujyi, hibasirwa inkambi z'abimuwe, hibasirwa ibitaro, hibasirwa amashuri, ndetse hari n'ishuri ryahinduwe irimbi. Hanyuma twe twakomeje umurongo wacu wa diplomasi, umurongo wa diplomasi ukomeye kandi udacogora, kuko nkuko mwabumvise kenshi u Rwanda rwagiye rukoresha abarurwanirira mu izina bakarubera ibikoresho. Kuva mu 1997 kugeza uyu munsi bakomeje guhindura amasura. Ikibabaje nuko hari bamwe muri twe bemera kwifashishwa n'umwanzi, bitwa CNDP, bitwa RCD, bitwa M23. Ibi byose biri mu mugambi witwa se ariwe u Rwanda uhora uremamo abana kugira ngo bakomeze intambara mu gihugu cyacu. Perezida wa Repubulika igihe twatangiraga kongera igitutu cya diplomasi, twatangiye kubona ibihano bifatirwa u Rwanda. Nkuko mwabikurikiranye kwa 17 Werurwe 2025 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano u Rwanda, by'umwihariko uruganda rutunganya zahabu rwa Gasabo ndetse n'abantu batandukanye mu Rwanda. Kuki mvuga ku ruganda rutunganya zahabu? Kuko u Rwanda hari uruganda rutunganya zahabu, kandi nyamara muri icyo gihugu nta n'igarama na rimwe rya zahabu riboneka mu butaka bwabo. Ibisobanura ko twakoze ubushakashatsi tukagaragaza ko 40% by'ingengo y'imari y'u Rwanda biterwa n'ibikorwa bitemewe bikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si kolta mbere na mbere nk'uko bamwe babyibwira, ahubwo ni zahabu. Uyu munsi ikiro kimwe cya zahabu kiri hagati y'amadolari 2,500 n'ibihumbi 5. Bivuze ko 40% by'ubukungu bw'u Rwanda bishingiye ku bikorwa bitemewe mu burasirazuba bwa Kongo, indi 40% igaturuka ku nkunga mpuzamahanga. Ibi byatumye perezida w'u Rwanda, nyuma y'uko ibihano byibasiye cyane urwo ruganda rutunganya zahabu, yumva agomba gusubukura ibiganiro. Niyo mpamvu kwa 18 Werurwe 2025 perezida wa Repubulika n'u Rwanda bahuriye i Doha bayobowe n'umuyobozi mukuru wa Katari. Aha ndibutsa ko kuva mu ntangiriro y'iyi nzira y'ibiganiro perezida w'u Rwanda yagaragaje ko adaha agaciro gahagije ingamba n'inyandiko byatangizwaga n'ibihugu bya Afurika. Ariko kuko twari turi muri Katari, igihugu gifite imishinga myinshi ishoborwamo imari mu Rwanda, nyuma gato hakiyongeraho uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta yandi mahitamo yari asigaranye. Aya masezerano mufite hano ni muyarebe neza mu gice cya mbere ahavuga ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda.
murabona ko twashyizeho imirongo migari ngenderwaho mu biganiro. Umurongo wa mbere twavuze nuko nta na santimetero n'imwe y'ubutaka bwacu ishobora gutangwa cyangwa kugurishwa. Nimurebe inyandiko zose ndetse n'amatangazo ava mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu, bose bavuga bati kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntimukemere gushukwa rero, nta biganiro na rimwe twigeze tujya mu kuvuga ko tuzatanga na santimetero n'imwe y'ubutaka bwacu. Ariko kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara, u Rwanda rwatangaje ko rurwana intambara rushingiye ku mpamvu eshatu z'urwitwazo. Urwitwazo rwa mbere ni uko bavuga bati muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwaretse abavandimwe banyu bari impunzi mu Rwanda bagataha. Ariko nk'uko twabyibutsa kuva jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kugeza uyu munsi, umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo uruta uw'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Kuri iki kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda twakoze umurimo uhuriweho n'impande eshatu dufatanyije n'ibiro bikuru by'umuryango w'abibumbye bishinzwe impunzi HCR, kandi twamaze gushyiraho ingamba zose zikenewe. Twarababwiye tuti muduhereze urutonde rw'impunzi z'abanyekongo ziri iwanyu. Ntabwo bigeze barutanga, ariko tuzi ko hari bamwe mu baturage bacu bariyo. Ariko twamaze gutegura ibikenewe byose kugira ngo tugaragarize abanyarwanda ko izo mpamvu zitashobora kuba urwitwazo rwo gutera intambara. Urwitwazo rwa kabiri ndarufatanya n'urwa gatatu ni imvugo z'urwango. Perezida w'u Rwanda agenda avuga hose ko muri Kongo dufite umugambi wo kurimbura abatutsi, ko dushaka gukoresha indi jenoside. Turi hano muri Luaraba, nzi neza ko hari amoko n'amatsinda atandukanye atuye hano, kandi hagati y'imiryango habaho kutumvikana rimwe na rimwe. Ariko nta na rimwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo higeze habaho gahunda yo kwibasira abatutsi cyangwa abahutu babana natwe mu gihugu hagamijwe kubarimbura. Kuki Perezida Kagame akoresha ibi binyoma cyangwa izi mpamvu? Ni uko umuryango mpuzamahanga ndetse natwe ubwacu wagizweho ingaruka zikomeye n'urugero rw'ihohoterwa rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Niyo mpamvu twafunguye imipaka yacu, duha ubuhungiro abashaka kuza guhungira iwacu. Ariko Perezida w'u Rwanda akomeje gukoresha izi mpamvu, kandi kubera ko afite imiyoboro myinshi yo kumenyekanisha ubutumwa bwe no gukora ubuvugizi, akwirakwiza amakuru atariyo, ubutumwa bwe bugakwirakwira. None rero Madamu Guverineri, nk'uko mubibona hano muri Luaraba, nubwo hashobora kubaho ibibazo hagati y'amatsinda atandukanye, turaharanira kubikemura mu mahoro. Ntidushobora kuvuga ko tuje kurinda itsinda rimwe turimbura andi matsinda. Reka mbaho urugero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu cyo muri Afurika gifite imipaka myinshi ihuza ibindi bihugu. Dufite ibihugu 9 bidukikije. Nimwitegereze, njye mama wanjye ni Umurundi, kandi ambwira kenshi ko hari abaronde baba muri Angola. Nibyo cyangwa si byo? Nibyo. Hari ndetse n'abashokwe baba muri Zambia. Nibyo cyangwa si byo? Nibyo. None se nimutwereke niba ku mipaka hari amatsinda asangiye inkomoko n'ibihugu duturanye, mu gihe habaye amakimbirane hano, ese ba perezida b'ibyo bihugu 9 bidukikije bagomba gufata intwaro bakaza kurwana bavuga ko barinda abaturage babo? Oya rwose. Ibivuze ko we kubera ko yaryohewe n'amabuye y'agaciro ya Kongo, kandi akaba yarubatse ubukungu bwe ku murongo wo gusahura mu by'ubutegetsi, mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda ntabwo bushobora kubaho neza mu gihe Kongo yaba ifite amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu akomeza gukoresha urwitwazo rw'imvugo z'urwango, kuko hari ububabare n'amarangamutima bikomeye ku kibazo cy'abatutsi bitewe na jenoside yakorewe abatutsi. Ariko Perezida wa Repubulika yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anahura n'abahagarariye cyane cyane umuryango w'abanyamurenge. Perezida wa Repubulika ubwe ni urukuta rukumira ivangura rishingiye ku moko yose. Urundi rwitwazo bakoresha kenshi ni urwa FDLR. Hari abakiri bato muri iki cyumba batamenya neza FDLR abari. FDLR ni abasirikare b'ingabo z'u Rwanda zari
ku butegetsi bwa perezida Habyarimana. Izo ngabo zari igisirikare cya leta y'u Rwanda icyo gihe. Nyuma ya jenoside bamwe muri bo abo basirikare bahungiye hano iwacu kuva mu 1994. Mu 1994 perezida w'u Rwanda wari ubu yari afite nk'imyaka 30. Ese mwatekereza ko abasirikare bahunze mu 1994 bashobora nyuma y'imyaka 32 kuba batera ubwoba cyangwa bakiri ikibazo cy'umutekano ukomeye ku butegetsi bw'u Rwanda? Oya. Nanone ni urwitwazo. Reka nongere mbisobanure. Nimureba inzira zagiye zikurikirana mu kwigarurira ibice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu, mufate urugero rwa RCD kuva hagana mu 1998 kugeza muri 2003 cyangwa 2001, igihe habaga ibiganiro bya Sansiri. Bagumye muri ibyo bice imyaka 3, bagenzuraga intara ya Kivu y'Amajyaruguru, iya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'igice cy'intara y'Uburasirazuba. Kuki batigeze barangiza ikibazo cya FDLR? Twebwe ubwacu murabyibuka muri 2010 nyakubahwa Vital Kamerhe yatakaje umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko kubera ko yari yarenze perezida w'icyubahiro kuba ataragishije inteko ishinga amategeko igihe habaga ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga n'ingabo z'u Rwanda kurwanya FDLR. Perezida Felix Tshisekedi ageze ku butegetsi muri 2019 yakuze ibikorwa bya gisirikare anasubiza mu Rwanda bamwe mu bari muri FDLR. Hari n'uwari umuyobozi wabo yakuyeho, uwahoze ari ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa ubwe yigeze gutangaza ko FDLR zitakiri iterabwoba. Kandi n'uyu munsi tuvuga FDLR ziri mu bice by'igihugu bigenzurwa n'u Rwanda na M23. Ariko nimara kugaruka ku bindi bice bazongera bazane rwa rwitwazo rumwe. Ukuri nuko FDLR ni iki? FDLR ni Kolta, FDLR ni zahabu, FDLR ni umutungo kamere wose dufite mu burasirazuba. Kuki mbabwira ibi byose? Nuko muri iyi ntambara natwe tugomba kumenya aho twavuye n'icyo turwanira. Iyi ntambara, Madame Guverineri, si intambara ya perezida ku giti cye, ni intambara irwanywa ku banyekongo bose. Abasirikare bapfira ku rugamba bava mu ntara imwe gusa, bava mu ntara zose z'igihugu. Umutungo dukoresha muri iyi ntambara ni umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi uwo mutungo washoboraga gukoreshwa mu kubaka imihanda nk'uko tubikeneye cyane hano, haba ku ruhande rwa Kasai cyangwa ahandi muri Luaraba. Ariko umutungo dukoresha mu ntambara ni umutungo w'igihugu cyacu. Namwe murabibona ko iyi atari intambara yatangiranye na perezida uriho ubu. Perezida ageze ku butegetsi muri 2019, ikintu cya mbere yakoze ntabwo byari ubuswa. Yaravuze ati reka duhe amahoro amahirwe. Namuherekeje mu Rwanda, aho yabivuze mu mucyo imbere ya perezida w'u Rwanda. Yari yabanje no kuzenguruka ibihugu byose 9 bidukikije ababwira ati hari uburyo bwo gushyiraho inzego z'ubufatanye mbere na mbere mu bijyanye n'umutekano, hanyuma no mu bijyanye n'ubukungu. Kuko inshingano z'abaperezida ni ugufasha abaturage b'ibihugu byacu guteza imbere ibihugu byinshi duturanye dufiteho inyungu zikomeye mu by'ubukungu. Sinshaka kubarondorera imibare myinshi, ariko ibijyanye n'imizigo inyura ku mupaka wa Kasumberesa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia yinjiza hafi miliyoni enye z'amadolari ku munsi, mu bikuye inshuro 30. Hanyuma mukube inshuro 12, murabona ko ibihugu byose bidukikije bifite inyungu zikomeye ku mubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cyacu. Iki gihe rero perezida w'u Rwanda na perezida wa Uganda ntibumvikanaga, bahujwe binyuze mu bufasha bwa perezida Felix Tshisekedi na perezida Joao Lourenço. Perezida yari yahisemo inzira y'amahoro. Muri 2021 igihe habaga iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo, mwagaragaje umutima w'ubugwaneza mu gutabara abaturage. Nari ndaho byabereye, ariko iruka ryabereye Goma ryangije n'Igisenyi kuko hari imikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Ibi bivuze ko nk'uko perezida wa Repubulika abivuga, tudafite ikibazo n'abaturage b'u Rwanda, dufite ikibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda.
kuko igihe habaye iruka ry'ikirunga byibutsa ko ibihugu byombi bifitanye isano ya hafi ku buryo ibibera ku ruhande rumwe bigira ingaruka no ku rundi. Ku bazi neza akarere, hari sosiyete yitwa Sinelac itanga amashanyarazi ku Rwanda, ku Burundi no ku gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo mashanyarazi akomoka ku ruzi rwa Ruzizi ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwibuke ko ku gihe cya Marshal Mobutu ndetse n'uwo perezida w'u Rwanda General Habyarimana hashinzwe Communauté économique des pays de Grand Lac, CPGL. Muri uwo muryango Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo itanga umusanzu munini. Impamvu nuko tuzi neza ko dufite uruhare rukomeye mu karere kandi ibihugu bidukikije bidufiteho inyungu mu by'ubukungu. Niyo mpamvu tugomba buri gihe gushyiraho imirongo y'ubufatanye ituma n'ibyo bihugu bitera imbere. Ariko ibyo si byo biranga perezida w'u Rwanda. Niyo mpamvu igihe twajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo bwa mbere habaye amasezerano aho perezida w'u Rwanda yemeye ku mugaragaro ko afite ingabo ku butaka bwa Kongo. Kenshi yavugaga ati nta sindiyo ni M23 n'abanyekongo barwana hagati yabo. Ariko muri aya masezerano washobora gute gushyira umukono ku masezerano y'amahoro kandi utemera ko ufite ingabo ku butaka bw'undi? Mwibuke ko yigeze kubazwa na CNN ati bwana perezida mufite ingabo muri Kongo? Arasubiza ati I don't know. Ariko mu itangazo rye riheruka yavuze ko atarategetswe gusubiza icyo kibazo kuko ntabwo byari kumutwara mu rukiko. Ibyo bisobanura kwemera mu buryo buziguye ko afite inshingano zica abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi nimureba neza, kuva aya masezerano yashyirwaho umukono, perezida w'u Rwanda asa n'uwatakaje ituze, ahora atangaza amagambo akakaye. Vuba aha yavuze ati abansezeranye ibihano bajye mu muriro. Umukuru w'igihugu ntiyari akwiye kuvuga amagambo nk'ayo, kandi tuzi neza ko ari we ushobora guhura n'ingaruka zikomeye natubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Aya masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 27 Kamena, akaba arebana n'ibijyanye n'umutekano kuko uyu munsi hamwe n'abanyamerika twari tumaze kumenya ikibazo nyamukuru, impamvu nyayo z'intambara n'iz'ubukungu. Byari ngombwa gukemura ikibazo cy'umutekano. Perezida w'u Rwanda yavuze ko twe dukomeza gufasha FDLR, twumvikanye dukurikije gahunda ya Rwanda ko twareba ikibazo cy'urwitwazo rwa FDLR, ariko ko bagomba gukuraho ibyo bita mu mategeko ya diplomasi ingamba z'ubwirinzi. Ni ukuvuga gukura ingabo n'amasasu bafite ku butaka bwacu. Guhera mu kwezi kwa Kamena kugeza mu kwezi k'Ugushyingo twashyizeho, mwabisoma kuri page ya 13, igice cya gatatu cy'amasezerano, uburyo bwo guhuza ibikorwa bya gisirikare ku buryo bw'ihuriro ry'umutekano. Ibi bisobanuye ko nyuma yo gushyira umukono ku masezerano, abahanga bacu mu bya gisirikare bajyaga mu rugendo hafi buri cyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana n'abanyamerika n'abanyarwanda. Ku kibazo cya FDLR twavuze ko tuzavugurura urwitwazo aho bari. Ahenshi bari aho ingabo z'u Rwanda ziri. Twavuze ngo bareke, tugomba gukemura ikibazo, ariko ntibabireka. Ikindi kandi twumva bakomeje gukora ubwicanyi. Umuryango w'abahutu muri Kongo wacitse ku icumu muri iyo ntambara. Muzumve ko mu kwezi kwa Nyakanga habayeho kwicwa kw'abahutu 300,000. cyane cyane abahinzi bakomeje ibikorwa batekereza ko bazabona FDLR. Ariko mu by'ukuri nk'uko nabivuze mbere, FDLR irahari. Ni itsinda rito ridashobora guteza iterabwoba ku Rwanda. Ni amatsinda agomba kuva mu gihugu, cyane cyane binyuze mu buryo bwateganyijwe n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe impunzi HCR. Maze ubwo twakoze igice cya mbere cy'amasezerano, hari n'igice cya kabiri cy'amasezerano. Nureba mu gice cya gatandatu cy'ayo masezerano havugwamo urwego rw'ubufatanye mu bukungu mu karere. Icyo twashakaga ubwo twashyiraga umukono ku masezerano nuko hari abantu bavugaga bati oya Perezida Tshisekedi avuga ko azaha amabuye y'agaciro u Rwanda kugira ngo rureke intambara. Oya, nta na rimwe byigeze bivugwa ko tuzatanga amabuye y'agaciro ku Rwanda, ahubwo nuko bigomba kugenda ku buryo bwiza ku baturage bacu.
Mama Fifi arahari. Ese mwabujije abaturage bo muri ako gace muri Angola cyangwa se abajya gucuruza muri Zambia kugira icyo bakora? Ukurute nk'uko nabivuze, dufite imbogamizi kamere. Kugera mu Rwanda uvuye muri Goma ku mupaka muto ntabwo bisaba kuba wakwambuka amazi, ugomba kugenda n'amaguru ugana mu Rwanda. Uyu munsi nubwo hari intambara n'ingamba zose twafashe, ntitwashobora gufunga umupaka burundu, kuko hari abana b'abakongomani biga mu Rwanda ndetse n'abiga hano bagasubira mu Rwanda. Hari abantu baryama i Goma nijoro ariko bakorera Igisenyi umunsi wose. Mu bihe bisanzwe umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ni umwe mu mipaka yitabirwa cyane ku isi. Ufite abagenzi bagera ku 60,000 banyura kuri uwo mupaka buri munsi. Aha ni ahantu abantu basanzwe, abaturage b'inyangamugayo bashaka gukora mu mahoro. Niyo mpamvu twiyemeje ko byose bigomba gushyirwa mu murongo uteguwe neza. Twakoze ibiganiro byo gushyiraho urwego rw'ubufatanye mu bukungu mu karere, nubwo muri urwo rwego twavugaga ko ku mishinga tuzateza imbere. Niki tuzateza imbere? Kuko twe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ibihugu byose bidukikije bifite inyungu bikura ku gihugu cyacu. Dufite imishinga mu bijyanye n'amashanyarazi, dufite imishinga mu bikorwa remezo, dufite n'ibiyaga bigabanyijwe hagati yacu n'abandi. Hari igice cy'ikiyaga kiri ku butaka bwacu, ikiri ku butaka bw'ikindi gihugu. None niba tugomba gukoresha gaze iri mu biyaga, hari n'ibijyanye n'ibidukikije, imisozi ya Virunga ndetse n'ingagi zo mu mashyamba. Mu mbabarire, muri 2016 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari igihugu cya 18 ku rwego rw'isi mu bijyanye no kwakira ba mukerarugendo, cyane cyane kubera ingagi zo mu mashyamba zo mu misozi ya Virunga. Imana niyo yonyine izi ubwaryo ibibaho. Virunga ni ahacu cyane, ariko hari ibice by'iryo shyamba bigana mu Rwanda, bimwe bigana Uganda. Kandi niba muramutse murebye neza, mu Rwanda bateguye na gahunda y'ubukerarugendo ndetse n'ubukerarugendo bwiza, luxury tourism buhenze, ariko ni imisozi imwe. Ingagi nyinshi cyane cyane izo mu rwego rwo hejuru ziri ku butaka bwacu, ariko ingagi zisa n'abantu iyo habaye intambara cyane cyane mu ishyamba rya Virunga, ingagi zirahunga zigahungira ahandi, zigahinduka ikintu gikurura ba mukerarugendo, kandi abanyarwanda babona amafaranga kuri ibyo. Niyo mpamvu mu rwego rw'ubufatanye mu bukungu mu karere twateganyije kubira uburyo twashora imbaraga mu bufatanye kuri ibyo bibazo, kuko dufite umutungo kamere hafi yaho. Nk'uko nabivuze, ikibazo dufite n'u Rwanda ni ikibazo kamere. Urashobora kuba mu makimbirane n'umuvandimwe wawe, ariko ku munsi umusaza wanyu apfuye, igihe tuzajya guhamagara abana bo kuzana indabyo, mbese muzahagurukira hamwe. Niyo mpamvu ari ngombwa ko ab'igihe kizaza basobanukirwa ko tutagomba gushingira umubano n'u Rwanda ku bikorwa bya Perezida Kagame by'agateganyo. Ibyo ni ibintu bidafite ubwenge kandi bidakwiye ku muntu. Ni ngombwa cyane ko urubyiruko rwacu rubyumva ibi, kuko turi igihugu kinini kandi muri ibikorwa byose by'ubukungu bihari, n'abaturage b'ingeri zose bakora hano, kandi ni igihugu gishobora kwakira bose kugira ngo dutere imbere. Ibi ni bimwe mu bice by'amasezerano yacu y'ubufatanye n'u Rwanda. Nshobora kongera kubisubiramo mu buryo bwihariye igihe hazabazwa ibibazo, ariko mbere yo kugera kuri ibyo hari ikintu cy'ingenzi ngomba kubibutsa. Muri iyi ntambara, Mama Fifi, inshuro nyinshi ntiwambwiye ngo nyakubahwa amakuru y'intambara ni ayahe. Hari n'umuyobozi ushinzwe ingabo wigeze kuba vice ministre muri iyi nzu, ariko muri gahunda y'ingabo zacu habayeho ubucakara bwinshi. Ntukibwire ko abanyarwanda bafite imbaraga kurusha twe, oya. Hashize imyaka 30 ingabo zacu zisabwa gukora, kandi Imana yonyine izi uko byaba byifashe tudafite abasirikare bacu. Mu Rwanda iyo abasirikare bapfiriye ku rugamba, nta kintu na kimwe babafasha, ndetse n'imiryango yabo ntabwo ibimenya. Hari raporo za Human Rights Watch n'inkuru zitandukanye zigaragaza ko imva ziyongera, abo bashyinguwe cyane cyane n'abategetsi b'ingabo, ariko ubu abana b'abanyarwanda iyo bapfiriye muri Kongo imiryango yabo ntiyabimenya.
kandi n'iyo imiryango yabimenya nta kintu na kimwe kijyanye no gushyingura gishobora gukorwa, kuko perezida w'u Rwanda ubutegetsi bwe bushyigikiye ibinyoma, ndetse imbere y'abaturage babo abantu barimo gukomereka mu mutima. Mu Rwanda nta muntu ushobora gutambutsa ubutumwa nk'ubwo Muyaya cyangwa Kayikwamba yatanga. Au Congo, votre famille n'est pas au courant, et même quand votre famille est au courant, vous ne pouvez pas faire les deuils, parce que le président rwandais, son régime est assis sur le mensonge, y compris devant le peuple rwandais, un peuple qui est traumatisé. Au Rwanda, maman Fifi, personne ne peut relayer le message du ministre Muyaya ou du ministre Kayikwamba.